Nekada ljubav, danas interes. Nekada bratstvo, danas rivalstvo. Život nam se puno promenio za samo nekoliko decenija. Promene su se odrazile u svim sferama društva, pa tako i u sportu. Sport je do ne tako davno bio uglavnom zabava, dok danas predstavlja tešku industriju za pravljanje novca. A kako je jedan od najpopularnijih sportova sa ovih prostora izgleda u vreme košarkaške legende Radivoja Koraća i šta se promenilo od tada, saznajemo uskoro. Naporan rad, posvećenost i beskrajna samouverenost doveli su srpskog tenisera Novaka Đokovića u sam svetski vrh. Teniska istorija ne pamti igrača koji je u stanju da napravi takve preokrete kao što to ume Novak Đoković. Stručnjaci se slažu da se Novak upravo zbog te svoje mentalne snage izdvaja od ostalih. Pričamo o Novaku Đokoviću, otvaramo ovo nedeljno izdanje emisije Speak Your Mind. Verbalisti. Moja jezička mreža. Naporan rad, posvećenost i beskrajna samouverenost doveli su srpskog tenisera Novaka Đokovića u sam svetski vrh. Čitav svet rado priča o momku koji zna da bude luđi od najluđih, fantastičnom zabavljaču sa puno harizme i osobi koja pomera granice mogućeg. Novak je nedavno izgleda sebi prikačio još jednu značku. Majstor za najteže preokrete. On je na Roland Garrosu pobedio Tsongu, petog igrača sveta, nakon što je spasao čak 4 meč lopte i to pred publikom koja je svom snagom navijala za svog sunarodnika Francuza Tsongu. Nole kaže da ni sam nema objašnjenje za ovu pobedu. Ne bih da se sada pravim pametan pa da kažem da znam kako da igram kada se nađem na korak od poraza. Kao što sam već rekao, za to nema objašnjenja. Jednostavno tada i dalje koristim hrabre udarce i drago mi je što sam agresivan u tim trenucima i to mi se isplatilo. Novak Đoković je odavno razmazio svoje navijača koji su već navikli da od prvog reketa sveta vide samo pobede i osvojene trofeje. Ipak, ono čime je srpski teniser na Roland Garrosu dodatno oduševio svetsku javnost je neverovatna mentalna snaga koja ga je 2 puta spasla od pada u ponor i ponovo dovela među najbolje na ovogodišnjem otvorenom prvenstvu Francuske. Teniska istorija ne pamti igrača koji je u stanju da napravi takve preokrete kao što to ume Novak Đoković. Stručnjaci se slažu da se Novak upravo zbog svoje mentalne snage izdvaja od ostalih, a teniska legenda Pete Sampras ovako opisuje Novatovu čvrstinu. Mislim da je potpuno preobratio svoju mentalnu snagu, ojačao je puno psihički. Protekle godine imao uspone i padove, ali je on danas neverovatan takmičar. Vidjeli smo to prošle godine kada je na US Openu gubio 2 seta od Federera da bi potom napravio preokret i pobedio. I ranije se odlično kretao, servis mu je bio fantastičan, igra odlična, ali je mentalno bio malo ranjiv. Međutim, on je sada čvrst kao stena. Nekada ranije gledali smo našeg Noleta kako često baca rekete, žali za sudijama, gubi koncentraciju i ponekad prerano predaje protivniku. Kako je Novak promenio svoje ponašanje na terenu koje je u mnogo čemu oslikavalo nervoznog i nestrpljivog momka, još uvek nespremnog za najveće izazove. Ogromna je razlika između onog prvog Novaka i ovog drugog, čvrsto kao stena na terenu, a opet mekanog i obzirnog u odnosima s medijima i svojim obožavaocima. Jedan deo zasluga sigurno leži i u njegovom timu. Promena sistema treninga i načina ishrane puno je uticala da se najveći srpski brend pretvori u jednog od najvećih tenisera svih vremena. Đoković je nedavno dobio prestižnu nagradu Laureus za sportistu godine. Nole kaže da je maštao o osvajanju Wimbledona još kada je imao samo 7 godina. Pa najviše volim u tenisu forehand, backhand i voleje. S njima pobeđujemo ove protivnike. Cilj u tenisu mi je da postanem prvak. Takozvani Džoker već je uspeo da ostvari te svoje ciljeve dok je u 2011. godini zabeležio možda najbolju sezonu ikada za jednog igrača u belom sportu. Međutim, Novak Đoković je postao svetska medijska atrakcija mnogo pre nego što je zauzeo mesto najboljeg tenisera na svetu. Predstavnici sedme sile i publika obožavaju njegove imitacije, a najbolje su one za Rafaela Nadala i McEnroea. Svoj talenat za imitacije Nole je pokazao i u ženskom tenisu, gde mu se na tapetu našla Marija Šarapova. Ipak, pravu medijsku pažnju Novak dobija tek obaranjem brojnih rekorda i dolaskom na vrh svetskog tenisa. Velike medijske kuće poput CNN-a, BBC-a i NBC-a utrkuju se ko će da napravi bolji prilog u srpskom teniseru. Dok brojne inostrane TV ekipe opsedaju Beograd,
Nole pokazuje da nije samo najveći srpski, već i svetski brend. Slikanje svakidašnjeg dočeka Novaka Đokovića ispred Skupštine grada u Beogradu obišlo je planetu. Preko 100.000 ljudi se nestrpljenjem je čekalo da pozdravi svog idola, osvajača Wimbledona i prvog reketa sveta. Svetski i sportski stručnjaci slažu se u jednom, da je Novakov doček ispred Skupštine Beograda bio jedan od najspektakularnijih na svetu. Večera sam vama večni dužnik zato što ste uspeli ste da mi učinite ovaj dan, najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pehar je posvećen vama, ovaj pehar je posvećen Srbiji. Verbalisti. Moja jezička mreža. Naučite strani jezik u društvenoj mreži Verbalisti. Pozovite 011 26 237 26 i Verbalisti će vas odvesti u najuglednije svetske koledže. Sa nama usavršavate znanje francuskog u Nici i Parizu, nemačkog u Berlinu, španskog u Madridu i Barceloni, a engleski verbalisti to rade u Londonu, Oksfordu i Cambridgeu. Postanite deo društvene mreže Verbalisti. Pozovite 011 26 237 26 i izaberite svoj jezik. I da, mi verbalisti smo i na Facebooku. Pridružite nam se. Verbalisti. Moja jezička mreža. Nekada ljubav, danas interes. Nekada bratstvo, danas rivalstvo. Ovo su neosporne činjenice da se naš život puno promenio za samo nekoliko decenija. Promene su se odrazile u svim sferama društva, pa tako i u sportu. Sport je donedavno bila zabava, dok danas predstavlja ogroman fizički napor i tešku industriju za pravljenje novca. To potvrđuju nekadašnje košarkaške legende Slobodan Rica Gordić i momčilo Moma Pazmanj, koji su 60. godina prošlog veka u društvu čuvenog Radivoja Koraća pisali istoriju jugoslovenske košarke. Košarka u nekadašnjoj Jugoslaviji bila amaterski sport, igra koja je okupljala ljubitelje košarke koji su se trudili da ubace loptu u bilo kakav obruč, pa makar on bio i ručno pravljen, izrađen od drveta ili starog gvožđa. Iako je postojala domaća liga i evropski šampionati, rezultati jugoslovenskih košarkaša nisu bili zapaženi, sve do pojave Radivoja Koraća 60. godina prošlog veka. Ovaj momak je prvi ispisao istoriju jugoslovenske košarke koja je kasnije postala svetska košarkaška sila. Međutim, današnje vreme proizvelo je neke nove zvezde i nove principe sportskog takmičenja. Promena u stavu igrača i njegovom statusu u domaćoj reprezentaciji nije jedina promena koja se desila u košarci. Shodno vremenu u kome živimo, i ovaj sport je doživao veliku transformaciju, počeo od uslova za igru, motiva, kao i samog odnosa igrača na terenu. O tome svedoči nekadašnja košarkaška legenda i saigrač Radivoja Koraća, Slobodan Rica Gordić. Moj teren gde smo moje ekipe je bio beton, naprimjer. Na Crvenoj Zvezdi je bila šljaka, na Partizanovom asfalt. U Ljubljani smo igrali na nekoj kocki koji su mazali. Tako da nije bilo prijatno igrati jer kiša kad padne, to je katastrofa. To se veoma promenilo. Prvo, to je i domaći kvalitet i sve ostalo. Drugo, pa finansijski uslovi, sigurno. Treće, košarka se totalno promenila, postala je jako fizička, to su uticaj američke košarke koji su uvek oni za nas bili fizički prejaki, ne samo po znanju nego i fizički prejaki. Moje vreme i Koraća i drugova nije bilo teretana, nije se radilo teretanama sa tegovima, danas je to osnov za kondiciju i za odraz, za skokove i za sve. Košarkaški put danas izgleda poput teške industrije, u kome košarkaši postaju mazohisti, dodaje Rica. Pravila igre su potpuno drugačija, forsira se snaga, juri se rezultat, uspeh, novac. Tu više nema milosti, ali ni druženja kakve su bile nekada. To je sasvim normalno, takvi su uslovi sad. Moja ekipa, gde sam ja igrao, to je bilo mi smo bili kao braća. Mi smo se družili gotovo 24 sata dnevno. Nije bilo ljubomore, da li će neko da igra ili neće, da li će neko provesti na terenu duže od drugog, to uopšte nije postojalo. Danas
to je svako za sebe, ali ja se sjećam 72. kad je bio evropski šampionat u Belgiji. Ja sam otišao da vidim našu reprezentaciju pre finalne utakmice. Pa to je svako sedao za jednim stolom, sam tak. Možda se kaže da se možda koncentricao za utakmicu, ali ja sam razgovarao sa Alcom Nikolića, meni je rekao, pogledaj, nije to ona vremena kad si ti igrao. Sasvim druga je priča. Prema rečima nekadašnjeg košarkaša Momčila Mome Pazmanja, motivi za bavljanje sportom su pre 40 godina bili potpuno drugačiji. Košarkaški teren je bio mesto okupljanja prijatelja koji su zbog ljubavi prema sportu stvarali dobre rezultate i sa ponosom predstavljali boje svoje zemlje. Danas je teren postao rudnik u kome najbolji dobije milione, dodaje Moma. Mi smo se bavili sportom da bi mogli da izađemo iz zemlje, da vidimo nešto drugo, da vidimo kako to u svetu izgleda, jer tad to nije moglo. Sada su motivi nešto drugačiji. Ljudi sada igraju košarku i da, ne znam, 5, 6 ili 10 godina bavljanja košarku obezbede sebi egzistenciju. Mi to nismo mogli. Košarka je doživjela ogromne promene ne samo kroz odnos prema igri i sa igračima, već i sistem rada u ovom sportu potpuno promenjen. Moma Pazman kaže da je nekada bilo nezamislivo da igrači napuštaju svoje klubove i odlaze u inostranstvo. Igrati za svoj klub i biti deo reprezentacije svima je danas cilj. Danas su košarkaši verni onima koji ih najbolje plaćaju. Sam sistem u košarkaškoj organizaciji je bio drugačiji nego danas. Evo da vam kažem samo 2 podatka. Prvi je da mi nismo mogli ni u okviru naše zemlje da prelazimo iz kluba u klub. Ako te matični klub ne pusti, ideš u drugi klub, ti nisi mogao da pređeš. Doduše mogao si, ali mogli smo da pauziramo 2 godine. Posle 2 godine pauze, znači više nema košarke, nema sporta. A za odlazak u inostranstvo bio je uslov 28 napunjenih godina i odslužena vojska. Sad, ti ljudi negde u inostranstvu koji bi nas kupili, ko će da kupi igrača koji ima 29 ili već u 30. godini života? Tako da nismo imali ni preterano mogućnosti. Da li je košarka postala gladijatorski sport u kome pre svega pobeđuje fizička snaga i finansijska motivisanost? Odgovor je verovatno potvrdan, ali možda ne treba sve posmatrati sa negativne strane. Ova neka druga košarka također je dopadljiva, atraktivna, a svedoci smo svakoga dana da nam donosi neviđena uzbuđenja. Košarka i dalje navijačima pruža najbolju moguću partiju. Jedino što možemo da zamerimo današnjim sportistima je što sve više njih postavlja sve više uslova da bi se odazvali da brane boje svoje zemlje i budu deo reprezentacije. Verbalisti. Moja jezička mreža.